Danas pričamo o tome koje sve obuke imam aktualne koje radimo ovom vunicom Alize Superlana Maxi. To je u osnovi kombinacija vune i akrila, nepecka, nebocka, veoma je mekano i toplo. Bez obzira čak i ako ima neke rupice, dovoljno je toplo, bukvalno baš prava zimska vunica. Evo ovdje vidite sastav. Akril i vuna. I obuke koje imam od te vunice su kape sa gombicama u svim veličinama. Za bebe, za decu, za odrasle. Bukvalno sve moguće veličine. Onda heklamo čizmice. Čizmice u 4 veličine od rođenja do 3 mjeseca. Od 3 do 6 mjeseci, 6 do 9 i 9 do 12 nehodajući su. Prave zimske, tople su dosta. Onda heklamo jaknicu. To je jedna od novijih obuka. I naravno prsluk, to je u stvari 2 u 1 obuka. Heklamo jaknicu i prsluk na isti način, samo što prsluku dodamo rukave i to je onda jaknica. To imam za bebe od rođenja do 3 mjeseca i od 3 do 6 mjeseci, to su obuke. Ovo sve naravno može da bude komplet. Od iste vunice pravimo i najnoviji model trake za kosu, kula. Vidite kakve ima rupice. Isto je topla. Onda heklamo ćebe za bebe. Evo, ovo je u nekoj malo tamnije roze boji. Dosta toplo i lepo ćebe. Heklamo i bebi rukavice. Ovo vam je free verzija, imate na mom YouTube-u, stavit ću link na story pa ćete da vidite kako da isheklate ovakve rukavice za bebe od rođenja do 3 mjeseca. Dakle, isto je to ta vunica. Od traka za kosu heklamo i traku za kosu riblja kost, mnogo lepa i puna. Onako baš ima dosta materijala tu. Baš dosta topla traka za kosu. Za nju imate obuku koja će uskoro postati isto free verzija. Pratite objave i vidjet ćete. Ova isto traka za kosu, turban koja je posljednjih 4-5 godina bukvalno hit. Također imam obuku za nju, to je jedna od mojih prvih obuka, ako nije baš i prva. Možda je druga eventualno. Nju ćete isto dobiti besplatno. Uskoro pratite objave i vidjet ćete kako da isheklate ovakvu turban traku. Dakle, nabavite ovakvu vunicu i možete da napravite bilo šta od ovoga što sam vam sada pokazala. Prijava za obuke je preko Instagrama ili preko mog maila. Pošaljite ovaj video nekome ko želi da nauči da hekla. Obuke su i za početnice, s obzirom na to da dobijate pre konkretne obuke koju želite. Dobijate linkove sa tutorijalima za početne korake. Hvala na pažnji i ćao!